prisebnost pogoditi to. Campazzo to inače nije problem, ali eto, i to se uspostavilo. Cijeli teren su odlučili Argentinci poslije ovog time-outa da bi imali 24 sekunde. Srbi pred možda i najvažnijom obranom na današnjoj utakmici. Campazzo. Campazzo za 3, pogađa Campazzo. Da, mislim da je nekoliko prekršaja napravio Bjelica. Prije toga nisu suci htjeli tu reagirati. Sada ukradena lopta, Gabi Dek zakucala srpske nade za ulazak u polufinale. Argentinci na 95 poena. Campazzo, apsolutni heroj ovog četvrtfinalnog susreta, odigrao ponovno jedan od ključnih poteza. Sjećamo se kako su Turci skupo platili sva ona silna promašena slobodna bacanja. Na koncu su ispali, a evo Campazzo se pobrinuo da njegova promašena slobodna bacanja očito neće biti naplaćena. I plus 10 za Argentinu, 48 sekundi, nešto malo više do kraja. Biće hand off sa tobom. I odmah hand off sa Bogdanom diže. Može. Može. Hajde. Hajde. Do kraja igramo. Do kraja glave gore. Do kraja glave gore. Do kraja glave gore. Hajde. Odigra ovo. Ko je najbolji? Žele dostojanstveno završiti ovu utakmicu Srbija. Evo već vidimo suze na drugoj strani. Odnosno... Da, suze radosnice. Jesu, dobro. Gledam da nisam nešto krivo povezao. I zakucavanje Gabriela Deka i još jednom Luis Scola. Visoko podignute ruke, čvrsto stisnute šake. I Luis Scola ima prigodu i s ovom mlađom generacijom Argentine ostvariti strašan rezultat. Da, bilo je dosta neizvjesnosti i nepoznanica oko te argentinske reprezentacije prije svjetskog prvenstva. Znamo da su oni panamerički prvaci aktualni, odigrali su jako dobro taj turnir i Scola je tu bio neko ko je dominirao, ali nismo ih znali, nismo znali što možemo očekivati od njih na svjetskoj smotri. Iskoristili su, moramo ponoviti, nešto slabiji ždrijeb, ali isto tako kada se brojalo, kada je bilo važno biti pravi, odličnom partijom protiv Srbije ušli su Argentinci u borbu za medalje. Lopta kod čovjeka kod kojeg i treba biti u trenucima kada se polako počinje slaviti polufinale. Campazzo je šutnu i onda skok u napadu, zapravo svirana osobna na Scoli. Ali odlična situacija gdje izgleda kao da Dek pita da li treba nekoga ući u nekoga. Ali smiruje to Scola, polako. Kaže Scola, ja ću. Mislim da nije bilo namjere, moram to reći, to je bila borba u skoku. Epilog svega, Scola ima 2 slobodna bacanja za zaključenje priče. I suci jedva čekaju kraj utakmice. Ali moram reći da su odradili dobar posao. U svakom momentu nekakve potencijalne tenzije, svirali su tehničku, uspostavili se kao autoritet na terenu i jako dobro odradili posao. Bogdanović na klupu. Reprezentacija Srbije koja je slovila za jednog od favorita za zlato na ovom svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Srbije koja je kroz američke medije označavana kao najteži protivnik reprezentaciji SAD-a, oprašta se od bilo kakvih ideja o medalji na ovom svjetskom prvenstvu. Visoko su letjeli, pali protiv Španjolske, a sada evo dokaz i protiv Argentine u ključnoj utakmici na ovom svjetskom prvenstvu da ipak to nije to. Nikola Jokić, pa polako jedan od tragičara ove reprezentacije. Scola ide na klupu, vadi ga izbornik Hernandez kako bi dobio zasluženi pljesak. Da, jedan od boljih poteza, iako je odlično vodio utakmicu čovjek, da se razumijemo, ali u smislu da i u ovom momentu treba na taj način pozdraviti
Luisa Skolu. Sjećam se, prva utakmica koju smo radili Srbe bila je protiv Italijana. Tada smo govorili jednu činjenicu, da su Srbi pobjedili sve pripremne utakmice, onda su lako ušli u svjetsko prvenstvo i bilo je pitanje da li su možda prerano ušli u formu. Kada govorimo o tome da nisu bili spremni na taktičke zamisli Italijana i na ovu odličnu igru Argentinaca, onda smo možda bili u pravu i oni su sada povijest na svjetskom prvenstvu, a Argentinci jednu pobjedu daleko od medalje. Evo ga, sve čestitke reprezentaciji Argentine koja je u četvrtoj četvrtini odigrala bolje u zadnjih 10 minuta na krilima Campazza i Luisa Skole, svojih najboljih igrača, došla do vrijedne pobjede, vrijedne polufinala, a sada čekaju boljeg iz ogleda Sjedinjene Američke Države, Francuska, susreta koji se igra sutra u 13 sati po našem vremenu i kojeg ćete naravno moći gledati na programu Hrvatske televizije. Bravo za Argentince, bravo za junaka broj 1 Facundo Campazza koji se zaustavio na 18 poena, 12 asistencija, 6 skokova i 3 ukradene lopte. Skola je došao do svojih 20 poena, tako da je to utakmica broj 15 na svjetskim prvenstvima na kojima je zabio 20 ili više. Na drugoj strani Bogdanović s 21 košem, najbolji strelac. Jokić 16 poena, 10 skokova, ali u samoj završnici nije bio na parketu. Uz čestitke Argentini i nadu da Skola neće previše plesati, da bude svjež za iduću utakmicu, najavljujemo utakmicu koja nas čeka sutra, Amerika-Francuska. Prava je šteta da jedna od te dvije reprezentacije neće biti u prilici boriti se za medalju, ali ova završnica svjetskog prvenstva nudi apsolutni spektakl. Evo ga, toliko poštovani gledatelji, ugodan vam nastavak dana.